Dragana Mirković je progovorila o muškarcu koji je totalno promijenio život. Pjevačica Dragana Mirković, koja je tokom 40 godina svoje karijere osvojila srce publike širom regiona, nije samo ostavila dubok trag u muzici, već je i pokazala svoj talent kao glumica. Jedno od njenih zapaženih glumačkih ostvarenja bilo je u filmu Slatko od snova, gdje je tumačila ulogu koju je prvobitno odbijala. Naime, ona je svojevremeno glumila u filmu Slatko od snova, a kasnije je priznala da je prvobitno odbijala da se pojavi u ovom ostvarenju. Dragana je poziv za ulogu dobila od svog tadašnjeg menadžera Rake Đokića, ali je smatrala da to nije za nju. Međutim, nakon što je Raka preminuo, ona je odlučila da angažman prihvati, smatrajući da je on to ostavio u amanet. Najteži moment u mojoj karijeri bio je nekad kada sam izgubila čovjeka koji je bio moj menadžer, mentor, prijatelj, sve. Voljela sam ga kao oca, on se prema meni ponašao kao prema svom djetetu. Kada je Raka Đokić umro, ja sam bila potpuno izgubljena. Mislila sam da je to kraj za mene, rekla ona u emisiji Amidži Show i dodala. Tada sam bila mlada i još osjetljivija nego sada. Mislila sam da ne mogu sama i da više neću moći time da se bavim. Ne mogu da vjerujem da sam nastavila, ali njegov brat mi je rekao da moram da završim u film jer nam je to ostavio u amanet. Dragana Mirković je svojim radom i životnom pričom inspiracija mnogima, pokazujući snagu da se izbori sa teškoćama i da pronađe svoj put ka uspjehu. Njena emotivna svjedočenja o gubitku i odlučnost da nastavi svojim umjetničkim radom ostaju duboko urezana u sjećanjima njenih fanova.